Туугандар, жана айткандай, биринчи серияны жыйынтыктадык. Экинчи серияга оң рулдуу унаалар тарапка, тагыраагы сиздер суранган фит тарапка өттүк. Мына кас катар тизилген фиттердин ээси барыны, баасы барыны азыр сиздерге чагылдырып, андан ары дагы правый оң рулдуу унааларды чагылдырып кете беребиз. Канчада атат экен фит? Серый түстөгү 2002 1.3 объем 5-6 расход. Номерди көрүп атасыздар. Пулун канчада атасыз ака? 380. 380 миң. Так. Пробег чыкпайбы? Алдыңкы капталкы тараптарын көрүп атасыздар. Жалаватский номерде экен. Дагы бир фит турат, ээси жок экен. Бул жерде дагы бир фитти балашып атышат окшойт. 2003. 1.3 объем, 5-6 расход. Номерди көрүп атасыздар. Акчасы канча экен шеф? 430 миң. Мына сиздер көрүп турган 430 миң экен. Пробеги канчага? Пробеги билбей атат. Жакшы, дыйканчылык экен. Көрүп атышат. 430 миң. Фит 2003. Аллах фиттин. Көрөлүч. 2005 экен. 1.3 фит. Номерди көрүп атасыздар. Ээси ким экен мунун? Сизденби? Белый жемчуг. Пулун канча деп атасыз? 450 миң. 450 миң. Бул артыдагы өзгөчө го сиздики, а? Ойско болосу. Көрүп атасыздар. Пробег канча мунузда? 90. Аз эле экен онда. Ак түстөгү 2005 жылы. 430 миң дейт. Болондорун да көрүп атасыздар. Необычный титан болондорду коюп койду. Кандайсыздар? Ысыкта кыйналбай нетпей эле отурасыздарбы? Кайсы сизден ака? Ушулар сизденби? Болду. Дагы бир фит туугандар, жылы 2003. 1.5 объем, 5-6 расход. Мына сиздер көрүп турган серия. Бул дагы ошо бир эле адамга карайт дейт. Бул ага азыр өтөн. Номерди көрүп атасыздар. Фитти билесиздер кандай экенинчи. Азыркы бензин 60 сом болуп атканда, же фит минишин керек, же пит минишин керек. Бул канча экен шеф? 470. 470. Ишине коюп бересизби? Только наличие. Капталкы тарабы болондорунда көрүп атасыздар. Мунун пулу канча экен? 450. 450 миң экен. Бул кичине жөндүрак экен. Так, ички салондорун билесиздер. Автомат коробка, электро көтөргүчтөр, пробегтерини сурабадым. Экрандагы номерлер менен байланыша аласыздар. Дагы бир фит турат, 2004 жылычы. Состояние аябай жакшы дейт. 5-6 расход. Капталкы алдыңкы тараптары. Номерди көрсөтүп коюн сиздерге. Тетик экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сүйлөшсөңүздөр болот. Келиссеңиздер болот. Агам бул жерде отурат. Ага, канча деп атасыз? 470. 470. 2004. Чеми бар. Эстаңик. Стопторундагы мындайдан койгон экенсиз, да? Бул өзүнүкү ушундай. Заводскойбу? 2004 ушундай. Капталкы тарабы туугандар 470 миң дейт. Кеми бар дейт. Чала бересиздер. 15 миң кеми менен. Жакшы, содаңызды берсин. Туугандар, дагында болсо фит тараптабыз. Эфирден пайдаланып сиздерге айтып коеюн, улуттук спорттук каналынын жетектеген Кәрим Палванга эфирден мына ушул жерде фитте тургандар салам айтып атат. Тетиги кол көтөргөндөр бүт бары. Барпылыктар экен. Шеп, пулун канча деп атасыз? 440 миң экен. Жылы 2003 экен, 1.3 объем. Номерди көрүп атасыздар. Кандай саксыр? Конечно, алабыз да саксыр. Honda туугандар. Арткы тарабы абалы жакшы экен. 2004 экен жылчы. 8-9. 530 миң дейсизби? Кеми барбы? Пробегиңиз канча экен мунун? 350 миң. Пробеги жакшы экен туугандар. 530 миң дейт баасына. Ичине коюп берем дейт. Капталкы тараптары болондору дагы титан экен бүт барыч. Дагы бир серву турат Honda. 2001, 2 объем, 810 расход. Так, номерди көрүп атасыздар.
Qaysi kanal bu? Pulu qancha ekan pulu şef? Pulu qancha ekan? Pulu? Aqsa 400. 400. Qaysi kanal bu? 400 ming ekan. Berettem tushib beradi. Мынау сіздер экрандан көріп отқан сервіні 400 мың дейді. Түшіп берем дейді. Авалы жақсы екен. Жүріңіздер. Мынау шул тарап бүт бары Honda, Fit, жана башқалар. Көріп отасыздар. Ақ түсті, көк түсті бардығы Fittер. Есі барын тартабыз. Есі жоқ екен, бүт бары номері жазбайшыпты. Сен анда атышта екен. Жақсы. Тіге бір Fit тұратын ал жердеші. Көріп отасыздар. Жылы 2003, 1-3 номерді көрдіңіздер. Өзіңіздің оштале жүрген Fit екен. Қапталқы тараптары. Базардағы администрацияның алдынан Ісін салдырып қойын сіздерге. Шеф бұл қанша екен? Gelişimli bu adam. Kança değil? Aytılışa. 450 bin ekan. Söylesizler. Nomerga çalasızlar. 430 bin deydi. Havalı жақсы ekan. Al Honda kimden ekan? 2003 1-3. Esi kim ekan bunda azım? Sizden mi? Karasu Bazar'ın administrasyasının aldından Bitti görüp otasızlar. Bak üstü. Motorun camını açıptır. konteyner satılады. Qanchada o'tasiz ece? Karasu Bazar'ın 410. administrasyasının aldından 410 bin ekan. Fit. Kemi var. Bazı gelişimde. Balans nömerleri 0707 Дағы bir туғандар Fit. 13 03 47. Şef бұл қанша ekan? 430 мың ekan. Туғандар мынау сіздер көріп тұрған сері түстегі Fit. 2003 1-3 объем. Номерді көрдіңіздер. 23'тер только 23 63. Ha? Zor ekan da anda. Артқы тарауында bir көрелікші жүріңіздер. Жалтына қалмашы бар. Қызыл кетеуі бар. Басы келісімді. Баланс нөмерлері Артқы тарауы Fit'in. Артыдағын жайында. Басын айтты сіздерге. Мынау Honda келді. Honda'ны сұрайлыш. Жалаевский номердегі Honda екен. Айдаң шеф. Қағазы қана бұның. 2002 екен. О, ішкерді қағаз тұрады. 2 объем екен. Номерді көрдіңіздер менімчеч. Пұлын айтың пұлын. 400 мың. Кемічі? Kem o'zing orada. Variant. Variantlar yo'q. Наличие. Сатасыз. Жаңа эле келдиңиз бе? 400 мың екен туғандар. Номерін көрдіңіздер. Чала бересіздер. Жақсы, содаңыз берсін. Туғандар аралаш тарап өтіп кеттік тағын. Honda Civic тұрады. Honda Tornado тұрады. Сенасы бар екен? Сенасы бар екен. Жылы 2001. 2 объем. 380 мың дейді. Номерді көрдіңіздер. Авалы жақсы екен. Жайында. Расход аз, мұны білесіздер өзіңіздер тағын. Степ вагон тұрады. 2001. 2 объем. 10-12 расход. Номерді көріп отасыздар. Ақ түсті. Шеф, бұны қаншада отасыз? 450 мың. Жақсы. Бұл ондордағы Титан екен. Пробег қанша? Тетігінде 360. Жайында екен. Пробегі дағыншы. Юбкалары мен екен түніндегі. Жақсы. Мынау не машина екен мынау? Российский номердегі. 2013 дейді. 1.8 объем екен. Бағасы 600 мың дейді. Номерді көріп отасыздар. Шеф, машинаның аты не oldu? Телефон? Российский номерді екен, а? Расход қанша oldu? 8-9. Бензин. Объем 1.8 екен туғандар. Расход 8-9 дейді. Портер қандай ісі? Ошондай эле ичет экен. Капталкы алдыңкы тараптары болондор Титан. Сасы жаймен. О Фитти алгам жатат. Канчада оташ, шеф, пулуну? 430 мың. 2003 екен жылы. Капталкы тарабы. 430 мың екен. Түсүңүздөр.
Жигиттер тарапка өтөлчү. Алейкум ассалам. Жазды канчада атасыздар? 380 миң. О, ички тараптары. Коробка механика экен. Жаз 2002, 1.3 объем, 5.6 расход. Экрандагы номерлерди көрдүңүздөр. Баасын айттык. Алды, арты бүт бары тетигиндей. Юбкалар дагы бар экен. Жайында экен. Чала бересиздер. Мына фит кимден экен фит? Семишканы уруп атасыңар. Пулу канча экен пулу? 460 миң. 460 миң экен. Мына сиздер көрүп турган необычный цветтеги фит. Номерин чалдырып коеюн. 2002 1.3 6.7 расход 20.02 номерлерине чала бересиздер. Жүрүңүздөрчү. Тугандар бул капталда кызыл фит турат, сол капталда көк фит турат. Жүрүңүздөрчү. 2006 экен булчу. 1.3 объем 6.7 баасын айтты, 400 миң дейт, жазылып турат. Номерди көрдүңүздөр. Кеми бар. Каерде жүрдүңүз, шеф? Шаарда элеби? Жалабатта. 400 миң экен, кеми бар экен. Российский номерде экен. Фитти көрүп атасыздар. Жайында. Жакшы. Шеф, пул канча экен? 340 миң экен мына фит. Эң эле арзан фиттерден десем болсо керек, 340 миң дейт. Андан деле түшүп берсе керек, сүйлөшсөңүзөрчү. Капталыкка алдыңкы тараптары Волжский номерде 2003 1.3 номери сиздер көрүп турган. Кала бересиздер. Мен жыйынтыктайм туугандар, 2-нчи серияны, 3-нчү серияны Кудай буйруса 1-нчи бөлүктөгү портер тараптан улайбыз. Биз менен болуп туруңуздар. Комментарийге жазып, кааласаңыздар класс, кааласаңыздар дизлайк бассаңыздар да болот. Жөнөтпөңүздөр. Обязательно басып өтүңүздөр. Коштошом.